Halo, selamat sore, selamat berbahagia dunia tipu-tipu. Ada channel yang oke banget, official Temulawak. Dijamin lu pada ngakak, dijamin seru banget dan beda daripada channel yang lain. Gratis kok, lu tinggal subrek, comment, and like. Yang pasti, selamat berbahagia dan bilang sama temen lu, jangan lupa bayar utang. Gelis lah. Semangat gelis. Bedak beak. Gincu ini korekan. Coba ini mun boga duit ngapan mudah dibere ku baba. Kamu lain ngaganti gincu, ngaganti bedak. Meuli sifat. Mana sih dandan baik? Karena ingkar gering macar kanan baik mau pemajikan gitu jasa ampun aing mah karena hanggaang terpesona manja. Ai si Tommy mana ya aing mau kebal-kebal teuing minta nagih kontrakan ge kaburu paeh ge aing dari beredar di bae Juragan itu. Tapi kerung sih itu kunaon ya juragan? Rupanya kira masalah ya. Kesempatan ya aing. Nah kemana sih mak? Sekolah ke dandan baik. Atuh nu kondangan, loba ondanganan teh kajian geus gelis kieu, sedang danan. Wah undangan segala aing mah. Teh geus bebeakan dieu, dangdanan ge bedak beak, gincu beak, pujakan ke baba sia. Mana teh baba? Aduh mana nyaho baba ti kamari ge. Lain teu mere-mere duit ieu beak geus barareak ieu. Teh baba keur penting jeung nyeri beuteung. Ka mana teh ayeuna teu kapanggih-panggih. Naon urusan nyari beuteng baba sia? Mere duitnya henteu ka aing. Lena kitu ka bising paeh naon ih. Sabodo amat, paelos. Kitu-kitu ke pansalaki bibu. Las teuing lah. Ih, Nah, geus ulah wahi sia soro jeung baba sia. Pokona bejakeun isukan ulah henteu ayeuna keneh dikontrakan tagih 2 pintu tuh. Bikin ka aing nya, jeung meuli bedak jeung meuli gijuk. Titik. oh. Lain siaran. Itu aki-aki. Dan lagi kontrakan 2 pintu. Kebeneran. Ya berangkat. belum tahu nih gua ngambil apa Si Tommy, buset, gua mana gua tahu si Tommy kemana? mana bae no sarapan dulu goreng Siapa si Tommy ngambil HP gua, kagak dipulang-pulangin, bini gua ngomel baik. set mana HP gue yang ngutang lagi lu belum lunas ya. Iya, bini gua ngomel mulu. Kemarin mah apaan ya, duit emak gua 10.000 dientit. Gua masih sabar-sabar baik. Itu mah HP, lagi mana orang ngeterima. Sama si Tommy Tommy duit emak. kemarin toh emang Dadang diambil juga sama dia. Ini cariin bayi begitu gitu mah yuk. Parah banget kan. Orang jelas. Udah jelas emang. Oh, cariin nih. Udah deh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahasia. Sahsia. Kunaon? Ih, rungsing bae. Iya yang kedua anak aing di tanagian kontrakan. Oh, si Tommy. Ih, sih wow kan anak aing. Ya, wow. Juragan kunaon keroba masalahnya? Masalah mah loba, saya segala ngomong masalah loba lah masalah aing mah. Aing tika mari can dibere daang mau majikan aing. Terus aing nungguan Tommy di tanagian kontrakan tapi teu rekeun datang. Kesel aing di tadi nungguan bae ieu. Ih, ngacaprak bae, panjang amat si juragan. Coba pangcangankeun. Tangkeun. Jangan. Oh, tangkeun. Aduh. Kieu bae juragan. Naon? Ya, kumaha carana? Urang hayang ngarokolan. Ih, atuh hayu sabab kegiatan. Anjing. Kudu ka dieu heula. Kurang kan aya hiji. Juragan mah geus cicingeulan. Bulu atuh. Kota bulan dia. Jadi kieu gan. Kumaha? Masalah si Tommy mah gampang. Gampang. Kayak orang tangan. Terus Terus ieu amun aya kopina bagus ye, ngeunaheun. kopi. Heuh. Ih, gawe ge encan sageus saya ngopi ra ku aing ge eta ku sageus diisep di aing deui. Ih, Juragan mah. Set dah. Ieu kontrakan telok dek mayar. Kumaha cenah? Po atuh ieu lah aing meureun gocap mah po. Mau lagi tanggung bulan. Ya elah po atuh. Kabina-bina amat sih aing nagih kontrakan kuat eueuh hiji acan. Akang can menang pagawean. Ya tuh.
Po, berat tuh po. Aduh, aing nyaran duit ke mana deh ya kontrakan. Ih, di mananya nu aya kontrakan aing? Oh, po aing di ranca gede. Aya kontrakan 3 deui can ditagih kuing. Tah po aing mah ngana-ngana ge di aing mah. Juragan mah rokok cokot segala. Ya tuh iya kita digawe nungguan korek. Jauh tuh. Rokok mah di jijina ieu ge. Ih di kamari ieu kowe karek diisep. Terus aku mah si Tommy. Gampang. Tommy mah. Lain gitu aja gampang-gampang. Tadi aing geus nungguan di ditu di imah tonggo. Garieung gandeng di ditu aya dangdut, aing pindah ka dieu. Lain gitu kayak bisi ngeta duitnya dipake ku nanaon kunyana. Makan aing ka dieu pindah. Ya. Nah, kesempatan aing ya. Hoi. Aisyah kurang malah ngalamun. Ih, Tegan, orang tadi kepikiran opak. opa Geus satukan lah. Orang balik keulnya. balik. Heeh. Kurang malah balik. Balik kurang ganti baju ulan make up heulaan. Make up kurang malah make up siaran si Tommy. Heeh, ganti baju heulan. Oke. Oh, gerak buru-buru. Juragan. Buru. Lo kebel-kebel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan tak bener budak we dititahna. Singka panggih tah si Tommy. Beh aing teu kalaparan. Juragan benang koing lah, pantesan botak, lok dahar sih. Astaga, bangun apa? Mager ya, gua lagi enak. Bangun, guanya capek. Guanya lagi enak deh. Ayo cepetan ya, Ge. Ayo lu. Kita buru-buru kan nyari si Tommy. Temen macam apa lu deh? Ayo jalan. Gendong. Wow, gua Gendong. Ah. Kula sumpah ora awak anak eling. Kula sumpah cintamu dipendem boleh. Daripada saya awas tambah larang, mending pisah bagian kula jadi rendang. Hawa keluas hati sing kaya keluas, ini sampeyan balai dila-dilau. Keluas hati sing kaya keluas, ini sampeyan balai dila-dilau. Jogetnya yang tentrem abang. Hey, keduhun kaya sampeyan, keluas hati sing kaya keluas, ini sampeyan balai dila-dilau. Keluas hati sing kaya keluas. Abang namanya siapa ini? Bang Tommy. Hey, Bang Tommy, yang satu lagi siapa abang? Bang Ojan Ube. Hey, asik. Bang Tommy, Bang Ojan. Asik. Hey, Bang Tommy. Asik. Nah, ini. Nah. Apa bang ya? Jelasin Wok. Lah, lu punya urusan deh. Lu bayar apa? Ini urusan masa gua ya. Astaga, jelasin apa? Jadi gini, si Tommy punya utang HP nih sama temen gua. Lu tahu nggak si Tommy di mana? Tommy bang. Iya, Tommy yang jualan tor cicak, masa lu nggak tahu? Kalau rumahnya tahu saya bang, kalau Tommynya nggak tahu. Ya, rumahnya di mana emang? Nih, abang ke Kenca. Kencang. Iya, dari sini ke Kenca, terus ngidul. Kencang ngidul deh. Oh, Kenca bakalan kan? Iya. Ayo. Sono bang. Gede. Kanan lu sih. Soto ini ya nanya lu. Kaya sampeyan, keluas hati sing kaya keluas, ini sampeyan balai dila-dilau. Keluas hati sing kaya keluas. Aduh, jangan ribut bang, di sini bang, ribut di sini bang. Iyalah. Ini ngapain kesini lagi? Dia kagak tahu lu nuntun jalan. Kata gua juga belok kanan. Tadi ke kanan atau lu kiri. Gua malas banget nih sama lu. Gua kayak lawyer lu aja.
nanya sama orang kagak mau. Kopi siapa ini? Bodo amat, gua kesel, atau gua kanan, kalau kiri. Ujung kagak ketemu kan si Tommy. Lagian itu siapa bocahnya? Ya kagak tahu dia ngaku temennya kan. Kata lu kan temennya. Kata dia ban kemarin. Lu, Dia. orang lu. Gua sih kan lu yang nanya. Ya emang lu gimana sih? Orang ikhlas lu Ya ngasihnya. lu nya baru tahu diri, Masih ada tahuan. gope itu, Dek. Bodo amat lah. Sudusan bagaimana nih lu nyuruh gua juga ikut-ikut. HP gue di kantong. Si anjing ganggu hidup gua lu seharian berarti. Gua udah enak-enak di sini. Si Tommy ngapain gue cariin? Buset deh, lu seharian ngabisin waktu gua, Dek. Gue mah bukannya masalah HP-nya ya, masalahnya follower TikTok gue takut hilang, gue lupa passwordnya. Apaan emang? Gue mau bikin ini, Anjir baju cobang camping. bikin yuk, yuk. Yuk bikin yuk. Dek, itu bikinnya kudu begitu apa ya? Baju combang camping begitu. Lu mah nggak tahu taunya. Kenapa emang? Semakin kita tolol, semakin kita terkenal. Buset, kayak orang prasejarah begitu ya. Bu, Ibu. Lapar, Bu. Ibu. Ngejodok lah, lapar baik. Hantu lah. Jadi beda ganti, suci lagi ganti aja. Cici ngejodok lah, itu bisa merah duit mah. Bukan merah duit. Artinya tapi kan Bapak tadi kerbareng nggak sedita baturan si Tommy. Tapi nya lain tadi datang. Itu nyaho. Geus geus dititah ku aing, anak sia ti barang kene. Tah meta di kontrakan. Beungeung aja di. Atuh ka mana teh budak? Halo, Mami and Daddy. Lagi pada ngapain Mami sama Daddy di luar? Nah, dia kita ngejodok kolot-kolot ge. Tommy. Di kontrakan kumaha? Beres teh. Tenang, Bibu, duit kontrakan mah pokoknya mah beres lamun geus jeung Tommy. Pasti lancar jaya. Lah joinna mana? Baka dieu. Aduh, di mananya? Poho aing nundana. Aduh. Ngangkat tuh coba. Kai, coba mana duitna? Ih, Tommy pohon nundana di mana, Bibu? Mana ke duit enak ini? Udah bikin dah. Bawa ke duit dah. Woi, kontrakan. Bojok dah. Bayar kontrakan doang gak rasa bener. Tarulat bae. Yo, bos dah. Bos pas kerja itu lah. Dah, ini bayar kontrakan tarulat bae. Woi, bos, ada apa duit ya? Tapi jelas orang kaya. Ayo lu, Gang. Kemana? Itu ada dangdut nih. Ayo dangdut. Oh, gede. Oh ya, tuh ayo. Jadi sebenarnya tuh duit pakai nyawer ke dangdut. Emang rezeki nepi dua nih mah. Tadi aya lupa kayak Ronald, tukang suling. Yang geus tong nyawer. Angkat tangan. Ampun. Ini sana. Anjing di mana?